IPFD long live ni yakai phani ro khabai ku bai lam thogo ni yakai phani ro khabai ku bai lam thogo IPFD long live IPFD long live IPFD Bitongan biji bitongan tak kena takan buk ane obes kayang kau bagi nasi basalang kau anggono hasak kau mana agak pan nggak orang support kau itu kata belai ke ingke ang ti pramotha tong kono potok rei ingke barang to bar naikha nah ini bising ti ane buk nang tak basalang ke IPP ni ang bon yang support kayang kata yang ya kari busuk family busuk buta sini 13 family 39 buta Ambai, dini hanya hai seng tong thongman bisinti himano tam ningke already public ni bukhawa already changing seng nangoni saimangka o 2026 titi edisi song mariwo sal brum brum no bibino pati yakarei IPF ti hapai mahkeno tinibo o salka koru bisini bororok tini mohanto parawo ano support khanya bagai tai IPF tino support khanya bagai tai jati dofano hamjamon bagai posis nutun bazar malbasa omo tiprasani area or national party ni kono jaga kari hini bongni wan chungon bisingtei borok tipramo thanabo thane 21 teso naikha tawaisa IPF tino naine hine borok phaima bagai bongnang sakmak thang IPF tin candidate tai party IPF tin ge bongno lamsogina haro borok 13 family ni 39 buta tipramo thaya kare tin IPF ti jogdan rakha or phaimanjak phaika sini IWF tini central committee ni general secretary sini madam kusum tiriang sini party IPF tini vice president da bikram jomotia party ni korbu division ni secretary lila podo jomotia tai ken buri bodol ni sini madam jogorani songhake joto oro bibinno leader tongo chung bongno sin party bana roi lamsogina ka hambai